wangu umekubali mapenzi yako. Moyo wangu umekubali. Moyo wangu umekubali mapenzi yako. Mtima wanje ureme mtima wangu ureme ubugombe bwawe. Mtima wanje ureme mtima wanje ureme ubugombe bwawe. Mtima wanje ureme mtima wanje ureme ubugombe bwawe. Mtima wanje mwese muzina rya Yesu. Nawasalimu nyote katika jina la Yesu. Ngira mgenzi ati sinenda kugukora ko mugabo pastor akora mukije. Mwambie mwenzako sikugusi lakini pastor anakusalimu. Akubwiye akucakwishura ngute? Amekujibu cyangwa ati ntabwo nshaka biramusha. Ko gutabarwa n'Imana. Tuko katika mwezi wa kusaidiwa na Mungu. Kandi ndizera ko hari ibintu uri kugenda ubona mu buzima bigaragaza gutabarwa kw'Imana. Tena naamini kwamba kuna vitu tunakutana navyo maishani vinazirisha kusaidiwa na Mungu. Twarigeze kwiga ijambo. Tumeshawahi kujifundisha neno. Murazi ko je ntatanga ifi. Mnajua kwamba mimi sitoi samaki. Mugabo lakini sinanga ifi mugabo. Sitoi samaki lakini. Haleluya. Amen. Sinanga ifi ariko ndigisha kwiroba. Sitoi samaki lakini nafundisha kuloa. Je sinanga ifi ariko ndigisha kwiroba. Mimi sitoi samaki lakini nafundisha kuloa samaki. Ndashimiye Imana kandi ngashimira n'abantu bamaze imisi banyandika message ko bari kwakoreshwa n'Imana hirya no hino. Nashukuru sana Mungu na watu ambao wananiandikia SMS kwamba kwa watumikishwa na Mungu. Kandi Imana yuko irakora ibitangaza hivi. Tena Mungu kwa tena muujiza. Kandi nawe yo gukoresha. Na wewe unaweza kutumikisha. Amen. Amen. Igazamgeza ati ubu ni wowe ushikiye. Tikise kwanza kuona tunafikiriwa kwa sasa. Haleluya. Amen. Mubaze ko arasengera no malaria gakira. Muulize kwa umeshaombea na malaria yakapona. Akubwiye ngo Tagabya ati nta n'ubu ibicurane. Hakuna tele ya mafua. Haleluya. Amen. Ariko ubigiye gukora. Lakini kwa sasa Amen. Amen. Aravuze amen. Kuna yale msimamo. Ariko ubigiye gukora. Lakini izoni. Haleluya. Amen. We ntabwo uri uherekeza abantu. Wewe si wa kushindikiza mwingine. We nawe waraje kugira ngo nawe Yesu agukorere. Na wewe umekuja Yesu kutumia. Amen. Amen. Uyu munsi dufite ikigwa gikomeye cyane. Leo tuna somo ligumu sana. Iyaba hari umwanya kama pangelikuwepo muda twagize seminere y'ukwezi kose. Tungalifanya semina ya mwezi wote. Twiga mu gatondo. Saa sita tukafungura. Tunasoma asubuhi, saa sita tunakula. Tukagaruka après-midi. Tunarudia jioni. Ukwezi kose. Mwezi wote. Ndumva ko noba nigishije icyo kigwa tukaba tugishije neza. Nasikia kwamba hapo naweza kuwa nimefundisha somo hilo tukamaliza. Ariko ngagerageje kugifunya. Lakini nimejaribu kwa kukifupitisha. Ku buryo mu minota 30 mba mvise cyangwa 40 bandagejeje. Kwa dakika 40 na 30 niwe namaliza. Ndivyo umurikirane cyane. Kwa hiyo unifuate zaidi. Kandi nimuzi kwandika wandike. Tena kama unajua kuandika kamata kalamu na daftari uandike. Baza mgeza turazi kwandika. Muulize mwalimu unajua kuandika. Usanga kaza hicho kuandika kwa mjatumunye shule wako. Kama akuleta daftari ya kuandikia mwambie mwanafunzi wa feki. Tuwaza kweli kiwize none. Ufuna muuliza kwa nini ukasoma? Ndashaka kuandika Imana. Kama uwezi kuandika ya Mungu. Haleluya. Uno munsi twafite
ikigwa kivuga ngo leo tunasoma linasema hivi, kwisonzesha kubwo gutabara. kufunga kwa kusaidiwa. Kwisonzesha kubwo gutabarwa. Kufunga kwa kusaidiwa. Imana igomba gutabara. Mungu anataka kusaidia. Akira gomba kandi ko wisonzesha. Anataka ufunge. Ubuzima bwawe bugomba kuba ubuzima bw'amasengesho no kwisonzesha. Maisha yako anapaswa kuwa maisha ya kuomba na kufunga na kuomboleza. Akamika karavuga neza sinzi ngene mu kakugere nambari hayi mu gabanya cyane ngo kakujyohereza imuntu. Haleluya. 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 Amen. Ubuzima bwawe bwo kwisonzesha. Maisha yako yo ya kufunga. Turasoma ijambo y'intangamango bako twigako. Tutasoma neno la mwanzo ambalo tunataka tujifunze. Aunda kugira ngo barisonzesha kubyikiri. Ambapo nitakwambia wanafunga kwa mabaya. Wisonzesha kugira ngo ugire ibyago. Kuna watu wanafunga ili upate matatizo. Ibuka ko atacago na kimwe uronka kitavuye kuba cyarakozwe. Kumbuka hakuna tatizo ama zoruba yoyote unapata bila kutengenezwa. Abashitsi mutwihanganire. Wageni mtuvumilie. Kumure bwo bambere ukivyumva. Labda ni mara kwanza. Ariko nakubwire ko atakiri na kimwe kibanga kwisi y'ijuru kitakozwe. Lakini nataka nikwambia hakuna kitu kiko chini ya mbingu ambacho kikutengenezwa. Nimba mazi ashobora kugumuka gahita na mazumaraka kiba cyarakozwe. Kama maji anaweza kufanya mashambulizi na pitua manyumba fulani, kinakuwa kimetengenezwa. Nimba malaria yiringwa iwawe biba byarakozwe. Kama malaria inashinda kwako imetengenezwa. Nimba umugabo yamagukubita cyangwa umugore akagukubita biba byarakozwe. Kama mume anakupiga ama mke anakupiga vinakuwa vimetengenezwa. Na kibi na kimwe kino kwisi kitakozwe. Hakuna kibaya duniani ambacho kikutengenezwa. Nani kibi na kimwe ngama mwisi kitatume ambacho hakusababishwa kitatume. Hakuna kibaya kiko hapa ulimwenguni kikusababishwa. Haleluya. Ikili chose kili kwisi. Kibaya chote cha ulimwengu. Ni kili chose kikuliko charakoze. Na kibaya kiko katika maisha yako kimetengenezwa. Kandi kugira ngo kigushikire. Tena kusema kikufikie. Bene kuliko barisonzesha. Wale kifanya wanafunga. Ikaza mgenda tulisha. Tikise mwenzako ni maji haya. Wapagani barisonzesha. Wapagani wanafunga. Bimbazi. Niulize. Niwe kabiri gatatu. Cyane kurusha bakiza. Ndio sana kuliko wakuu. Abapagani warisonzesha kuruta bakizwa. Wapagani wanafunga kuliko walokole. Hama iglizi wapangi misi yo kwisonzesha medikali musi ya kwanza kwisonzesha. Kuna makanisa inapanga siku ya 3 ni siku ya kufanya kifungo. Kama musi ya kwisonzesha. Ama siku ya pili ni siku ya kufanya kifungo. Alikwenda saa 6. Lakini ikifika saa 6 unaona itaje telefone. Unaona mmoja anapiga anaitika simu. Akataingira haya kwa nuze. Anafika naingia kule. Akakubita kirauri cha mata. Anapiga kirauri cha maziwa. Anakauka. Anakauka. Kutiba ndubima. Amen amen. Abana bima. Ni hatari. Haleluya. Ukuvalia nyinshi. Unasikia mena ni nyingi. Kumbe kirauri cha mata kiko kirakora. Kumbe kirauri cha maziwa kiko kinafanya kazi. Umuntu umwe yambwiye ni wabo bagwanye kuri eglise. Mtu mmoja kanambia mahali kanisani kwa walipigana. Zakubaza makuru bambwiye ngo twagirise mafungo namba yari misindwi. Nikauliza wakasema kwamba tulikuwa na mafungo ya siku 7. Alikuwa anaomba masengesho yali nyabyana bakuitikira uri chamata kagaru. Lakini aliyekuwa anaongoza maombi alikuwa anachembenyeza fasi anatamba masa kushalanga. Anacheza kuliko wengine na ruka. Hatuja muntu kweli. Eti ule mtu Imana ya mushoboke kweli. Mungu amemchaza Mungu wakatatu. Paka siku ya 4. Mungu ila kane. Siku ya 4. Hajachoka tu ni kucheza. Kirawi cha mata cha kosi. Kumbe kirawi cha maziwa kitafanya kazi. Alikuwa pagani bisonzeshe. Lakini wapagani wakifunga ni balikura bidakunze. Hawaachili kama iwezekana. Abakizo bisonzesha bamwe ngao simese. Walokole wanafunga lakini si nyote. Bisonzesha wanafunga gihari. Cyane kuja abantu bagira ibintu by'imihari cyane kubera hari abandi bantu bamubona basi. Kwa sababu ya watu wengine wanamuona. Aho moya kuyatera ndi mafungo. Maana tunakutana kabisa liko katika ni hatari yumo kabisa. Ndiko bisonzesha. Ndiko nafunga kabisa. Musugira gatatu. Tunafika siku ya 3. Mugihe Yesu yavuze ngo ni wisonzesha. Wakati Yesu alisema ukifunga bizoni banga. Iwe siri. Abantu bari rero watu
sasa bali watu wabaya kugira ngo ikiri kigushikako kusema kibaya kikufikie barakisozeshereza wanafunga kuko bamaze kumenya ko kwisozesha bituma ibintu bikunda maana wanajua kifunga maana ya kufunga kitu dusomye abandi ba mbere 24:9 twenda guhaguruka Wafalme wa kwanza abandi ba mbere igice cya 4 ku murongo wa 9 Wafalme wa kwanza 21:9 barisozeshereza ikindi ndugu yangu wanafungia kibaya ndugu yangu nubone umuntu akavuga ati ndisozesha ni gucubaza ngo numukizwa kweli umuntu arayisozesha usione mtu amefunga kwa afuta banza umubaza ati wisozeshereje muulize kwanza ulifungia nini ashobora yisozeshereje kibi labda amefunga kwa kibaya turasoma izina rya Yesu yandika muri ibyo byete aravuga ati ni mushinga umunsi wo kwisonzesha mushire naboti imbere y'abantu Imana idufashe cyane aya n'amakuru y'umwami Ahabu hizi ni habari za mfalme Ahabu yari yashimye umurima w'umuzabibu wa Naboti alipenda shamba la Naboti arawushima agomba ko Naboti awumuha akaipenda ili Naboti akataka ariko Naboti ntiyamwemerera lakini Naboti akumkubalia aravuga ati nishamu ry'abasokuru sishobora kuriguha akasema hili ni shamba ya babu yangu siwezi kukupatia hiyo n'umurima wa sokuruza sishobora kuguha Naboti akakataa Naboti yaranga lakini mfalme Ahabu akakasirika kuona Naboti akumpatia shamba hiyo ariko umwami Ahabu arashaka kwa Naboti atamuha hiyo mlima kilichotokea alipofika nyumbani mke wake Yezebeli akaona kwamba mume wake ana uchungu icyabaye ashitse mu rugo umwami kazi wa Yezebeli abana umugabo barashavuye sababu mume wake alishindwa hata kula kwa umugabo yarananiwe no gufungura basi Yezebeli akamwambia mume wake kama ni sababu ya shamba nitafanya aliwezekanalo upate shamba hiyo Yezebeli abwira umwami wati nyambari kubera uwo murima ndashobora gukora ibishoboka kugira uronye Yezebeli rero Yezebeli sasa atategura mafungo akanda kifungo nyumviriza neza unisikilize vizuri ategura amafungo akanda kifungo amafungo ni kwisonzesha mafungo ni kufunga arabwira abaganwa akambia wagire mwisonzeshe munenda mkafunge maze afu muca murondera abantu mufike mnatafuta watu baza kwagiriza Naboti wataenda kumdanganyisha Naboti ko yarogotse ku Mana no ku mwami kwamba amekufuru Mungu pia na mfalme hama mugabo mwisonzeshe afu lakini mfunge isigura mwisonzeshe kugira ngo bikunde inatafsiri wafunge ili yawezekane kuko nibatisonzesha maana wasipofunga abaza kumwagiriza ibinyoma bahava bafatwa wale watakao kwenda kushitaki mabaya yamenyekana ko ariko arabesha itaonekana kwamba ariko baze bisonzeshereza ikibi lakini wafunge kwa kibaya barisonzesha wakafunga ikibi cyabo kirafata kibaya chao kikamata Naboti ntabwo yabimenye Naboti hakujua siri hiyo haleluya amen irujya mpapati Naboti ntabyo yamenye mwambie ule baba eti Naboti hakuvijua ego Naboti ntabyo yamenye Naboti hakujua iyo akabimenya angelijua nawe yari kwisonzesha angelifunga na kuomba Naboti arashituka Naboti kashituka akakwisanga ari mu rukinja akaenda kujikuta iko abagabo bishirukanya wanaume wenye uwezo abantu batagira ikimazi mu gisera watu wasiona maana abantu batagira ikimazi abantu bibura kimazi novuga watu wasiokuwa na maana baza kumwagiriza ko bamubonye bamwiyumviye wakakuja kumsemea uongo kwamba wamemuona wakamsikia muri korali yacu ya Sunday School twaririmbamo kera katika kwa yetu ya Sunday School twabisakobwa babiri n'amatari batatu tulikuwa na wapita waliama watatu bari bishirukanya mu walikuwa wajasiri bako yashende korali badashaka wakitupatia kiongozi watatu bararira walikuwa wanalia paka makamasi bakaja kwa mwalimu wanaenda kwa mwalimu bakamubwira ngo shende korali yadukubise wanasema kiongozi wa kwaya ametupiga na uri mwalimu karabwira gukokoka tuko turani na kama ni mwalimu unagisi wa bita wa kandi kama gakinjira kandi gakinjira bose bakavuga kingi uri mwalimu katuko tusikia sefu ntaba aho no kumukura wewe kama ni mwalimu unasema ule kiongozi wa kwaya umurundi avuga ngo nyumve nyiyumvira unyanye unyiyumviye eti kama umenisikia ninya utongo za samanda baba ko zagombye kuzana ingora na rengarenga za sama bora sana abantu rero watu sasa bishirukanya baraza baragiriza Naboti watu ambao ni wabaya kuja kumwagiza kwa tusimana kwamba amemtusi Mungu yarogose ku Mana arogota no ku mwami pia akasema vibaya kwa mfalme bacha barafata Naboti wakamata
bamushira imbere wakamtia mbele, baramutera amabuye, wakampiga mawe, akafa kwa mawe. Byakunze kubera bagize amafungo. Iliwezekana kwa sababu walifanya kifungo. Undabana Mungu anitazama vibaya. Gira muganga ati byakunze kubera bagize igifungo. Mwambie mwenzako inawezekana kwa sababu walifanya kifungo. Igifungo bisigwa kwisonzesha. Kifungo inamaanisha ni kufunga kula na kunywa. Ibi ulikurahura navyo. Mabaya yako na kukuta. Barabanza kwisonzesha. Wameanza kwanza kufunga. Ukabimenya. Ungeliachua mapema. Na ukisonzesha imbere y'igihe. Na wewe unafunga mbele ya nyakati. Ntibiba byarabaye. Hayangelitokea. Reka ndabivuge meze kuzovyibuka. Acha niseme kile utafanya. Iyo ukabimenya ukisonzesha. Ungelifichua unafunga. Ntibiba byarabaye. Havingelikuwa. Ikindi gihe gusoma byakoze n'intumwa 23:12. Matendo ya Mitume Ibyakoze n'intumwa 23:12. Matendo ya Mitume 23:12. 23:12. Twasomye isezerano rya kera ariko babigeze. Tulisoma kama katika agano la kale ndio jinsi walikuwa wanafanya. No muri iri sezerano turimo tuzoarisha. Katika agano hili jipya tunalo. Unashakubwira ngo ari rya kera mu isezerano rya kera. Maana unasema hilo ni agano la kale. Ariko mu isezerano risha. Lakini katika agano jipya tunasoma mu izina rya Yesu n'ikindi kwako. Hata kama tusimame. Iryo joro rikeye abayuda barakorana barayira bisi bayuko batazoja nibanywe bakarica Paulo. Sema pole sana. Tunatembea chini. Haya Paulo agiye Yerusalemu. Walifika wakati Paulo anaenda Yerusalemu. Imani koresha umuvugishwa w'ukoga. Mungu katumikisha nabii mwanamke. Asimba. Akaruka. Akavuga mu ndimi. Yuko nasema kwa mkanda wa Paulo. Akakamata zaidi ya Paulo. Akatoa. Awiboesha maboko. Akaujifunga kwenye mkono. Akasema. Ukunilosha maboko. Hivi ndio jifunga mikono. Paulo aliyekumwoa agiye Yerusalemu. Ndio jinsi Paulo kwenda kufunga. Paulo yari umukozi w'Imana. Paulo alikuwa mtumishi wa Mungu. Agatema mazi. Agahoraho. Mtumishi wa Mungu anaweza. Haleluya. Amen. Ati nubwo bibazo uko jenzo ndakubutumia Yerusalemu. Akasema japo kwa hiyo lakini takwenda kusema habari Yerusalemu. Wewe uze ya taksi leo utusi. Wewe ukikosa za taksi leo unashinda. Koko wanamupata wanamkuita mbelana. Kabisa wakamkamata wakampiga wakamfanyizia vibaya. Hajari leo. Wakafika wakati. Baramufunga. Wakamfunga. Bamufunze. Walipomfunga. Akwa byanditse n'ugamo yuza kubisoma. Ukifika nyumbani utasoma. Haleluya. Amen. Bataragira inama abagabo ngo basaga 40. Wakafanya shauri kama wanaume 40. Iyi version ya Biblia ngo abagabo barenga 40. Ingine upande wa Biblia unasema kwamba wanaume wa baba wanapita 40. Bataragira inama bavuga ngo wakafanya shauri wakasema twisonzeshe tufunge. Halo. Kugira ngo bikunde tumwice. Ili yawezekane tumuue Paulo. Nukuvuga nikusema niba mukura kwa haya kwa Claude hapo itegera cha Kaisari yitwa Claude. Wakimtoa kule kwa Kaisari kwa Claude. Alikuwa arengana. Kama iko anapita. Tumujamira majanja tumufata. Tumuelekeze vizuri tumuue. Umwisho wa Paulo arabyumva. Mchombaka Paulo akasikia. Umwisho mwana wa mushikiwe wa Paulo arabyumva. Mtoto wa dadake Paulo akasikia. Anaanza kumwibira Paulo amabanga. Akaja kumwibia siri Paulo. Mugabo abagabo bagomba kumica banaje kwisonzesha. Lakini wale wanaume walitaka kumuua walianza kufunga. Ngo babanje kwisonzesha. Sema walianza kwanza kufunga. Alibyanditse ko Paulo nawe yaje yisonzesha. Hapa yandiki kwamba Paulo alifunga. Ariko nibwira igituma daburijwemo. Lakini naweza sababu gani viliwezekana? Byanze kuba icyatumye bitaba. Sababu vilisababisha visiwe. Paulo nape. Paulo asife. Nuko shoko yabimenye nawe atarisonzesha. Na labda naye alibichwa kafunga. Ariko nabo tinabyo yamenye. Lakini nabo hatakufahamu habari. Halo. Nabo tinabyo yamenye. Nabo hatakufahamu. Paulo yarabimenye. Paulo alifahamu. Nabo tinyabimenye yarishu. Nabo hatakufahamu. Ariko Paulo. Lakini Paulo arabimenya akajua ararusimba akavuka mtego huyo. Bibaje niki kutokiana na agomba kuba yaciye
kwisonzesha. Labda alikuwa amefunga na yeye. Ndacyari hahandi mugani mu kugukorera ikibi bamanza kwisonzesha. Ningali kwa ile fasi panasema kwamba kwa kutendea kibaya wanafunga kwanza. Kugira ngo n'ivyo mushengano no bitahure barabyiconseshereje. Hata ukiingia kanisani usielewa maneno ya Mungu wanakuwa wamekufungia. Kwa mukora inkora bidahera barisonzeshe. Kila mara unakuwa kikozi kisioisha wamefunga. Kukuiza miaka 70 utararongorwa barabyisonzeshereje. Kufikisha miaka mangapi haujaolewa wamefunga. Kumara imyaka uri mu buzima runaka barabyisonzeshereje. Kumaliza miaka katika maisha fulani wamekufungia. Ariko no munsi turaza kwiga kwisonzesha kandi birahagara. Lakini leo utajifundisha kujifunga na vitasimama. Ukwisonzesha kwabo kuraza kuwapfana kubusa. Kufunga kwao kutakuwa bure. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni wisonzeshe bigishoboka. Funga pangali panawezekana. Nubwo utaramenya ibiriko biraba. Hata kama hujajua yale yanayotokea. Kwisonzesha imbere y'igihe kugira ngo nibirinde biba. Inabidi ufunge mbele ya nyakati ile mambo kutokea. Tugira twige rero. Tunataka tujifundishe. Kubera iki wisonzesha? Kwa nini unafunga? Ngomba kuvuga impamvu zitatu zonyene. Nataka niseme sababu tatu tu. Naambia ko ikigo ari kirekire cyane. Naambia kwamba somo hili ni lirefu sana. Wisonzeshe uhindura imigambi y'abantu kubwo gutabara. Ufunge ili ubadilishe shauri za wanadamu kwa kusaidiwa. Akona kambe. Ako lika kwanza. Wisonzeshe ufunge uhinduze imigambi y'abantu ubadilishe shabaha za wanadamu kubwo gutabara. Kwa ajili ya kusaidiwa. Urakeneye gutabarwa. Unahitaji kusaidiwa. Urakeneye gutabarwa. Unahitaji kusaidiwa. Wisonzeshe kugira ngo uhindure imigambi y'abantu. Ufunge ili ubadilishe shabaha za wanadamu. Dusomye Esiteri 4:3. Esther 4:3. Turahaguruka rero. Tutasimama sote. Esiteri 4:3. Esther 4:3. Turahaguruka kubwo guhimana icubahiro. Tutasimama kwa kumheshimu Mungu. Turasaba mu izina rya Yesu. Kandi mu gihugu cyose aho icyagezo cy'umwami n'iteka ryiwe bishitse haba amaborogo menshi mu Bayuda no kwisonzesha n'amarira n'ugutaka kandi benshi bacura imibabaro irambararo bari mu magunira no mu minyota. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Yesu abahezagira. Yesu awabariki. Izi ni inkuru ndashaka gusubiramo kandi kenshi. Hizi ni habari sitaki kurudia mara nyingi. Kuko tumaze kuzivuga ko kenshi. Maana tumeshasema sana. Esiteri amaze kumenya makuru yuko mu gihugu cyabo bigiye kuba nabi. Esther alipojua habari kwamba katika nchi yake inakuwa na amaze kumenya ko ubwoko bwiwe bwose bugira bwicwe. Alipojua kwamba ukoo wake unataka uawa. Esiteri bafashe umugambi na Mordekai wo kwisonzesha. Esther na Mordekai walikamata shauri ya kufunga na kuomba. Umaze kumenya ikibazo kigira kibe. Unapojua swali nataka kuua. Inyishu ugira umwanya wo gusenga no kwisonzesha. Jibu unakamata muda wa kuomba na kufunga. Haragera igihe muyomba atabya bagishoboye. Kuna wakati mjomba hawezi. Shangazi atagishoboye. Shangazi hawezi tena. Grand frère na petit frère batagishoboye. Kaka mkubwa kaka mdogo hawezi. Ariko kwisonzesha birakunda. Lakini kufunga inawezekana. Byari bigoranye cyane. Hapa ilikuwa magumu sana. Byari bibabaje cyane. Ilikuwa inaumiza sana. Yari migambi ya Amani murabizi. Unajua kwamba ilikuwa ni shabaha za Amani. Yari migambi y'umwana w'umuntu. Ilikuwa ni shabaha za wanadamu. Yari migambi y'umwana w'umuntu iriko irakorerwa hirya no hino kugira ngo bikugirire nabi. Kuna shabaha za wanadamu ziko zinatumika huku na huku ili ariko ni wisonzesha. Lakini ukifunga ubuzima bwawe buzohindura umwelekeo. Maisha yako yatabadilisha mwelekeo. Ubuzima bwawe buzohindura inzira bwawe bucamwo. Maisha yako yatabadilisha mwelekeo. Impamvu byakunze sababu imewezekana nuko bari bakwisonzeshereje. Ni kwa sababu walikuwa wamekufungia. Maze nawe urisamarako. Na wewe ukazubaa. Ugira amasengesho y'iminota 30. Ukafanya maombi ya dakika 30. Ugira mafungo yo gushika saa 6 ukachuja. Ukafanya mafungo ya kufika saa 6 ukakula. Abantu benshi icyayi cyo mu gatondo batakironka. Kuna watu wengi icyayi cha asubuhi hawapati. Hari n'umuntu akubwira ngo nzakugira mafungo gushika saa 6. Kuna mwenye anakuambia mimi nitafanya kifungo paka saa 6. Kandi yarasanzwe mu gatondo atahora aronka icyayi. Na unakuta kila mara asubuhi hapati chai. None ubari cyahindutse. Unasikia kuna kitu kimebadilika. Hari kiriko kiraba kibi mu buzima bwawe. Kuna kibaya kiko kinafanyika maisha yako. Kandi cyakozwe n'umwana w'umuntu. Tena kimetengenezwa na mwanadamu. Kandi cyakozwe n'abana b'abantu. Ama kimetengenezwa na binadamu. Nigishobora guhinduka. Hakiwezi kubadilika. Utisonzesheje. Bila kufunga. Kuko nabo bagomba kuba barisonzesheje. Maana na yao inawezekana wamefunga. Kandi bashobora kuba barisonzesheje cyane. Tena labda wamefunga zaidi. Wenda bafashe iminsi 2 cyangwa 3. Labda walikamata siku 2 ama 3. Ariko ujya misi yose. Lakini wewe ni kukula kila siku. Amasaha yose. Kila saa unakula. Inyanya yose. Sawa tunakula. Ikinigiye cyo
kwisonzesha Hii ndugu ni yangu. wakati wa kufunga ndugu yangu. Ibi arakubaze kujya wewe bazako bitokuzura container. Marage wewe ushakula ujui kama inaweza kujaa container. Inyama waliye wibazako zitakwinka 15. Nyama umeshakula ujui kama ni kama ng'ombe 15. Amafana wanyoye wibazako takwiye depositar. Masoda umekunywa ujui kama zinaenea depotan. Ibiki bindi ukunde ibijumbo. Ibijumburiye ntibyuzuye kamyo yose. Bijumba umekula si kama kamyo yote. Ariko fata imyanya y'amasengesho no kwisonzesha. Lakini kama tamda maombi na kufunga ndugu. Ibihe byawe nawe bihinduka. Na wewe nyakati zako zibadilike. Erega nawe byohinduka. Na wewe vinaweza vikabadilika. Impamvu twisonzesha. Sababu tunafunga. Wisonzesha uhinduza imigambi y'abana b'abantu kubwo gutabara. Funga ili ubadilishe shabaza wanadamu ili usaidiwe. Niko nabikubwira bifata minenerwe. Niko nakwambia kamata kwa. Ariko ni wisonzeshe byangu uhindura imigambi y'abana b'abantu. Lakini funga ili ubadilishe shabaza wanadamu. Aka kantu change nikavuga. Murabi ngene basi niko kavuga. Unakasikia uri hafi yako. Haleluya. Amen. Mbashaka ko nanje niyumva. Amena. Ego niyumvise cyesa ku mwashi kwinyishi cyane. Acha abasara. Haleluya. Amen. Amena. Amen. Amena. Amen. Itakabiri. Cha pili. Wisonzeshe. Ufunge. Uhinduze imigambi y'abadaimoni kuwo gutabara. Ubadilishe shabaza mapepo kwa kusaidiwa. Abadaimoni barafise imigambi mibi ku buzima bwabo. Mapepo wanashabamba ya kwa maisha yako. Ni muno musuhari. Kama leo upo. Suko satani yari yafashe konje. Si kwamba shetani akakamata konje. No buntu bw'Imana gusa. Ni neema ya Mungu tu. Abadaimoni bariko barakora ijoro n'umurango kugira ngo bimere nabi. Mapepo wanatumika usiku na mchana waharibiwe. Dusomye Matayo 17 ku murongo wa 21 no mu tutorinda guhaguruka. Mathayo 17:21 hata kama tusema. Matayo 17 ku murongo wa 21. Mathayo 21. Havuga ngo ariko benuja nakurwaho n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Tani Yesu Ilikuwa wakati Yesu yalikuwa akiza abantu. alikuwa anaponya watu. Azumana bazana umwana agwa inanda. Wakaleta mtoto ambaye anaugua vifaa. Abigisha arasenga biranga. Wanafunzi wakaomba ikakataa. Umuvyeyi wo mwana avuga ngo ahubwo ngo byabananiye. Mzazi wa mtoto akasema labda nimewashinda. Aza kubarega kuri Yesu. Akaenda kuwachongea kwa Abira Yesu. Yesu ngo namuzaniye ngo abigisha bawe. Akamwambia Yesu nimemletea mtu. Ngo amusengera birabananira. Wamemwombea ikawashinda. Yesu atababwira abigisha kujyanye kwizera. Yesu akamwambia akafundisha kuhusu. Atamusengera arakira. Akamwombea akapona. Abigisha bageze mu mwanya w'abadisiple baravuga ati reko twe byaza. Wanafunzi walipofika muda wa disiple wakasema kumbe Petero yambye ati nakoresheje za teknike zose wambwira. kumbe Petro mwambie nitumikishe Agendere akavuga ati nasimbaguritse nasenga ndakangama. Andrea sema nimerukaruka nikafokea mapepo. Yesu ababwira ati mweni izo. Yesu akamwambia kwa hizo pepo hizo kama hizo. Bigaragara ko hari izindi bidasaba Inaonekana kwamba kuna zingine naomba kufunga. ariko hari n'izindi bisaba kubanza kwisonzesha. Lakini kuna zingine zinaomba kwanza ufunge kwanza. Ati hizo Eti pepo kama hizo ni kubanza kwisonzesha. unaanza kwanza kufunga. Hari ibibazo bikora cyangwa byatewe n'abadayimoni. Kuna matatizo unapitia zimesababishwa na Hari ibibazo mapepo. byateye umugabo cyangwa umugore wawe cyangwa umwana wawe cyangwa ababyeyi bawe bitewe n'abadayimoni. Kuna matatizo imeshambulia mume wako ama mtoto wako ama mume wako. Mwene izo dayimoni Kama pepo hizo nutisonzesha usipofunga ntibikunda. haiwezekani. Abigishwa ba Yesu Wanafunzi wa Yesu ntabwo bari ku imetero nyinshi na Yesu. hawakuwa mbali na Yesu. Bari kumwe na Yesu. Walikuwa karibu na Ariko Yesu. barakangama uko bashoboye kose dayimoni zirakuwa. Lakini wakapokea mapepo jinsi yote lakini ikakataa. Dayimoni ziranga kuvamwo. Pepo zikakataa kutoka. Ariko Yesu ababwira ati izi rero Lakini Yesu akamwambia pepo mubanza kwisonzesha. inabidi mfunge. Bisigure ko Inatafsiriwa kwamba nutisonzesha usipofunga Yewe Yesu ndabikubwiye mimi Yesu nakwambia ntizigera zivamwo. hazitatoka. Ikaza mugeza ati bisonzesha. Mtikise mwenzako eti ufunge. Munyigaza umbia twari kutinya kwisonzesha. Mtikise tena mwambie kwa nini unaogopa kufunga? Mubaza ati urwaye rero urabiviriza. Muulize ukigonjwa unashinda njaa. Mubaza ati kweli utokwisonzesha kuko gutabara. Muulize kwa nini huwezi kufunga ili usaidiwe? Niwisonzeshe kugira ngo utabarwe. Ufunge
Unaweza kukisimamisha kwa kufunga. Ndafisa ka video. Nina ka video. Abantu bamwe bariko barasenga bafise imipanga bakubita shetani. Watu ambao wako naomba wako na mipanga wanapiga. Mwisina Yesu. Numukaka shetani niyo mipanga. Wewe wisonzeshe. Wewe ufunge. Gusa kimoja. Haleluya. Amen. Wisonzeshe birakunda. Wewe ufunge itawezekana. Roturu ni sawa. Ivyo mugize ni vyiza. Ndiyumva. Yale mnafanya ni salama. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yajyo badaimoni bapanze. Yale mapepo wamepanga. Ibyo abantu bakoze. Yale wanadamu wametenda. Ibyo bateguye. Yale wameandaa. Itariki bashizeho mutego. Na tayari wametia mtego. Nyamutego nacu uzokugira. Ule mtego utakufanya kitu. Kukoraho arazana rinyo jambo kugira ngo utabaho. Maana Bwana anataka ili usaidiwe. Irindi jambo ngira mvuge rikuye kumva. Lingine leo nataka niseme liko nzito kusikia. Ya. Igazamureza ati uburuguti neza cyane. Mtikisi mweza kumwambia fungua sikio lako vizuri. Bavuge. Niseme nakajambo kagira gatatu. Ni kaneno katatu. Kavuga ngo wisonzeshe uhinduze imigambi y'Imana kubwo gutabara. Ufunge ili ubadilishe shabaha za Mungu kwa kusaidiwa. Tundaba nawe imigambi y'Imana ndayihinduze. Unanitizama vibaya eti shabaha za Mungu nizibadilishe. Kandi twaririmbye ati umutima wanje uremeye. Na tumeimba eti moyo wangu umekubali. Umekubali nini? Weme iki. Utegeza kuvuga icyo wemeye mu mutima. Unapaswa kusema yale ambayo nafsi yako imekubali. Eka ni wemera byose. Haukubali yote. Kundaba nawe. Mbona unatizama vibaya? Eka ni wemera byose. Haukubali vyote. Igazamubwira nzaba ati nemera byose.